أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji iban sanglit pa Allahu subhanahu wa ta'ala salta hitukbal sing kita niyo in pagsarang syukur kanya sin sa taud-taud pagsarang syukur karena Allahu ta'ala in nagdidihil katu taniyo singkatan unu-unu kalalagihan sing kita niyo wakabuhi na to. Tuhan maha suci maha tinggiin siya wayruun sa banding wayruun sa masibuk niya hang sulag unu-unu in siya sangat makarungog iban sangat makakita itukbal na to niyo damikyan in salawat iban salam panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul sin Allah Ta'ala piara marikatu niyo maksud hinaun sing kita niyo uupihan sisinguran hapag ibadat pa Allah Ta'ala singuran na to pangawaan sing kita niyo ilmu daing naman ha Quran iban sing sunnah panghu singkatan umat zaman ini amuna impanghu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga beriman pa Allah Ta'ala bangman murah-murahan piag barakat sin Allah Ta'ala ing kabuhi sing kita niyo sambil kita niyo dagpakan sing kamatay damikyanin Allah Ta'ala na mungha ayat niya daranda biabat-bat sim mga kaguruhan sing kita niyo ayat ini magmabuka kita niyo pagkatunggal sin Allah Ta'ala sin pulna pagmabuka law sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladina amanu o kamu mga beriman wahai kamu mga beriman kabuga kamu pa Allah Ta'ala sinpulna pagmabuga halom sin pangatayan wala tamutunna illa wa antum muslimun iban ayaw kamu mikimatay buat malingkaning kamu halikusan sin agama Islam Dahil suway kita niyo mapatay halikusan sin agama bunnal amunin agama sin Allah Ta'ala karena agama tay maun sin Tuhan Rabbul Alamin hahadarat niya na nasabbuta ayat niya inna ad-dina indallahil Islam in agama tay maunda sin Allah Ta'ala hadarat niya amura in agama Islam wayru na duking agama in tay maun niya mayna nalaw sin Allah Ta'ala
wa may yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Isiusiu lausin Allah Ta'ala in imangan-angan atawakan himuat huwa in mag-aagama siya ding haduwain ding haagama Islam, in mag-aagama siya haduwain ding haagama Islam, lausin Allah Ta'ala falan yuqbala min, na di tayo maun kaniya, di tuod tayo maun kaniya sin Allah Ta'ala in agama yaun kaniya, sabab may ta sabab bukun agama Islam in pag-agamahan niya nasalta haadlaw gana-gana bang siya dumatong pahadarat sin Allah Ta'ala, iabutan siya sing kamatay haduwaing agama, dalaw sin Allah Ta'ala kaniya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Haadlaw gana-gana in siya uno lamod siya ding hama nga sila taulugi salama-lama, taulusong salama-lama, di magmumpa ating pangalta niya, di magmumpa ating pagdaya niya, di na magmumpa at in uno-uno na, in aun kaniya hawak to pa siya buihadon niya, di na tumagmumpa at kaniya kataan, di na makatabang kaniya alta niya, di na makatabang inuno-uno na aun kaniya hawak to pa siya buihadon niya. Na wayron na to ikamumpaatan sing kabuhi sing kita niyo bang bukunda in pag-agama na to agama Islam, then Muslim munamun in subay aung panindog niya bukon mamarahi hambuok nangangaku Muslim in imian siya Muslim siya, buat malingkan in Muslim suway om panindog niya, buat malingkan in Muslim suway aun panindog niya bang apabila aun jumatupit na ha society dahil doon mo na mapinig bang hisiyo imbunal Muslim iban sin bukon, minsan pa nangangako Muslim aun day mga nangangako Muslim doon mo masilang aun day kanila in kakahinang nila bukon kakahinang si mga sila Muslim paigay nangangako Muslim doon mo na tuod masilang bang isiyo imbunal nangangako Muslim bang atat kala aun jumatupit na hahula atawakan na kauman nasuway na to pakusugon in panindog sing kita ni suway kita ni magpabuntol karena dia akan katu ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpabuntol kita niyo. Magpabuntol kita niyo. Karena nasabot ha ayat sin Allah Ta'ala daran na to dariyabas sa halom sin sambahayang ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tupot tunggal ikaw ra ya Allah impag tag-ipunan namo iban tupot tunggal ikaw ra impag pangayuan namo tulong iban tabang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah hidayati kami padaan mabuntul, hidayati kami ya Allah hidayati kami padaan mabuntul dan sa buntul-buntul.
nampa amo ini india akan sinallahu ta'ala kato indan hinsuway na tu agarun amo na indan sa buntul-buntul na imiyan ko alam sinsambahayang ihdinas siratal mustaqim nangangayo kau dua apa Allah Ta'ala halaw sinsambahayang in hidayatan niya kau padan mabuntul pagsakali yattu kau miyamakad yattu ratuhi kau miyamakad ha mga kakahinang sin mga sila bukod muslim yattu na kau naglalamud-lamud hahinang sin mga sila bukod muslim nawayron na kamumpaatan sinduaan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo di damarad nabukun na to ibunal induaan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo miyamarad da lima lamud da ha mga sila bukun muslim bang hawakto puno bang hawakto paghaylaya nila nabukunda kau matan muslim karena in Allah subhanahu wa ta'ala imian ka ayatnya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ويرون كباكا يا محمد لو سن الله تعالى قوما nagpaparat saya pa Allah Ta'ala iban nagpaparat saya haad law kiamat yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu in lima sa sila hay siu-siu na simulang pa Allah Ta'ala iman pa rasul niya wayroon kabakan mo kauman ya Muhammad yu'minuna billah nagpaparat saya simmatan pamarat saya pa Allah Ta'ala iban hadlaw gana-gana yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu in limalasa sila aamuin manusia simusulang nanguntara pa Allah Ta'ala iban pa rasulnya walau kanu aba'ahum iban minsan pa ingkaunan nila to walau kanu aba'ahum minsan pa ingkaunan nila to mga kaamaan nila aw abnaahum minsan pa ingkaunan nila uno mga kaanakan nila aw ikhwanahum minsan pa ingkaunan nila mga katawtay manghuran nila aw ashiratahum iban minsan pa ingkaunan nila long tauno mga asukampong nila mga tatkala simulang dapa Allah Ta'ala minsan pa maas mo minsan pa anak mo minsan patay manghud mo wala kau kaya wajiban makad kanila bang tatkala ingkaunan nila simusulang himinang sininang karugalan sin Allah Ta'ala namuyat to mga ummat al-Islam in Muslim suway ang panindog niya hawak to dumatong in fitnah in kita niyo mga ummat al-Islam aun adlaw paglamilami sing kita niyo aun adlaw paghaylaya na to alawm sinang katahon makarwa ayaw na kau sumingod-singod ha mga kakahinang mga sila bukod muslim kalna bang kau miyamarad na mga hinang nila tantuin ikaw yan lamod na rin kanila
Nabangin Yahudi iban sin Nasrani liya'nat sin Tuhan, lamud dakaw din kajumlahan nila. Sababin hinang nila yaun, in ibadat nila bukun kabayaan sin Tuhan. Amunanin sababan hikalaknat kan, amunanin sababan kialaknat kanila sin Allah Ta'ala. Sabab sin himinang sila, sin hinang bukun kabayaan niya. Na demikian biaitaan kita ni usin Allah Ta'ala ha ayatnya. Lausin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu mga beriman, Tuhanin na maita, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Lausin Allah Ta'ala ha ayat niya. Wahai kamu mga beriman, nagpaparat saya pa Allah, ya ayyuhalladzina amanu, o kamu mga beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ayaw niyo hinangain Yahudi iban sin Nasrani bagay, ayaw niyo sila hinangatay manghud, ayaw niyo sila hinanga bagay, ayaw niyo sila hinanga wali, karena amunya tuin baita katu sin Allah Ta'ala. Hindi kita niyo makajari magad kanila, hindi kita niyo makajari manglamud-lamud daadlaw paghaylaya nila, karena biandaan na kita niyo sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Na isiw-siw na ningud-singud kanila din kaniyo, fa innahu minhum, nabunna to din siya lamud na din kanila. Lausin Allah Ta'ala, inna Allah la yahdil qawm adh-dhalimin. Bunnal-bunnalin Allah Ta'ala di siya manghidayat, hakauman anyaya, hakauman anyaya. In kita Muslim subay ang panindog sing kita niyo, bukon in pagyanon Muslim tunub-tubhangan, malaingkan in Muslim suway miya magadoon kanya in hinang. Aun dakato tanyo adlaw paglami-lami, adlaw haylaya, namuyanin waktu sing kita niyo, amuyanin waktu paglami-lami sing kita niyo, pagpatawad sin ibadat pa Allah Ta'ala, doon na to madawhat in rida iban ulong sila Allah Ta'ala, nabiyaddiin kadawhat na to sin hidayat iban tawfiq sin Allah Ta'ala, bang kita niyo nung tauno, bang kita niyo simingod-singod ang mga kakahinang sin mga sila bukong Muslim. Na Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Na isiyusin na ningud-singud, hakaw man, na insyalamod na rin kanila. Piyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sumingud-singud ha mga sila kafir, in singuranin ibadat nila, in tumuku, in tumabang, uno, hapaghaylaya nila. Minsan ang bukpilak di na makajari, di na kita makajari tumuko, hakal na asupaya sa janumanyot, in uno, in ibadat nila. Minsan ang bukpilak, di na kita niyo makajari, dumihil kanila. Bangkar na, in kanila ya unlong taon, bangkar na,
hipagpalanyot nila sin ibadat nila. Bangkan na hipagpalanyot nila sin agama nila. Bangkan na hipagpalanyot nila sin paghaylayan nila. Na di masampurna impanindog sin Muslim buat malingkan subay siya lumasa hinang ibadat bang in ibadat ya dia akan yasin Allah Ta'ala hinang niya karena lasan niya patuhan di masampurna di majukup impag tauhid impanghaga din akidah sinambuk manusia sehingga subay niya lasahun suway niya hinangun in kabayaan sin Allah Ta'ala hangkan niya hinang in niya tukarna lasan niya pa Allah Ta'ala iban bungsi siya in kabungsi niya hinang niya karna sin Allah Ta'ala iban karna in hinang niya hinang kabungsian sin Tuhan. Na pag-celebrate sin Christmas, pag-celebrate sin New Year, ini ibadat sin mga sila mo in nanguntara pa Allah Ta'ala. Sakalin ikaw nangangako ko Muslim. Pumusin ikaw, lima lamod-lamod ka nila. Yato ko sab niya makadahinang nila. Inhinang nila yaon karugalan sin Allah Ta'ala. In sila yaon tiyuhuman nila in Allah Ta'ala taga anak ubos singuran in sila yaon lang tauno ngian nila in agama Islam singuran mo himuting nila in Quran man sin sunnah ubos singuran mo. Mga umat al-Islam, subay na tuo kabo ni nakkalpikilan sing kita niyo. Hakal na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo magbuta biso. Hapanawag-tawag sin mga kaulamaan pulna, kaulamaan kapangandulan. Ayaw kita niyo magbuta biso. Ukawon natin pikilan na to. Bulaton na to in mata na to. Pagkasabon nalan. Ayaw kita niyo magtugtog. Nabat impagtugtog mo yan. Namunani ka Judya na kay mo. Amunani ka rin sana kay mo. Nabang kaw nagbuta biso. Hakasabon nalan amunanin dan. Amunan indan ikasiksa mo ikasiksa kay mo haadlaw ka na hadarat sin Tuhan waliyadu billah. Abang kau di pa makabati dengan katuhan mo di pa kau dumungog ang mga kaulamaan nagdarasing kasabunalan nabiyad din kabatok mo biar diin kaingat mo sin pag-agama mo. Biar diin kaingat mo bang uluin aturan sin agama Islam. Nabang kita niyo di man kita niyo lang tauno magtugtog na sadya. Di kita dumungog ang mga kaulamaan. Biar diin pa kasayo na to. Biar diin pa kabati na to. Biar diin pa kaingat na to. Biar diin pa inkabungat na to. Biar diin. Makabungat ba kita kasabunalan mang kita niyo long tauno magbuta biso na mang kita niyo magtugtog na mabaya ba kita niyo long tamabya sin hazaman na kaunat to bang sila bang sila bang sila paratungan na sinuno sin rasul nila baitaan sila sin kasabunalan atas sila magtambol sin tainga nila atas sila di dumungog waliyadu billah. Nababayan pa yung mga kaulamaan singgitan niyo
Sabab susunin ilmu sinallahu ta'ala angkatun niyara. Na kuno angkatun sinallahu ta'ala ilmu, bang wayrun na mga ulama. Bang mapatay na im mga kaulamaan. Bang mapatay na im mga kaulamaan, tumigidlom na in dunya. Maghinang na sadya imano siya sing kabayaan niya. Agarun niya na sadya in hawa nafsu niya. Hibin niya na in kabayaan sinallahu ta'ala. Wa aqulu qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fanastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Mga kiaulungan sin Allah, hitukbal na to niyo insang lit iman puji pa Allah Ta'ala. Salawat iban salam panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga umat beriman, in agama Islam nagdara siya rahmat dengha Allah Ta'ala, nagdara siya ulong dengha Tuhan Rabbul Alamin, nagdara siya kasih iban lasa. Subay kita niyo mamogbog simpag agama na to. Muna-muna na inhatihon na to labay ha mga kaguruhan. Ingaton na to bang uno in agama sing kita niyo hasupaya kay ingatan na to. Uno impang Hindu sin agama Islam. Hasupaya kay ingatan na to bang uno impang Hindu sin agama Islam. In uno India akan sin agama na to. In suway na to hinangun. In uno-uno na piyanglangan ka to tanyo sin agama na to. Na suway na to aniban. Karena in kita niyo manu siya sadya. Hangkan kita niyo piyakari sin Allah Ta'ala hadunya ini. Bukun hasupaya. Uno. Bukun hasupaya huminang nasadya kita niyo sin kabayaan na to. Malainkan. Magad kita niyo hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Magtag-ipon kaniya hadi siya hinangan sa kuto. Hang sulag uno-uno. Damikyan aniban na to. Mga hinang amuin. Hinang ibadat sa ibadat wala imamu. Ibadat wala na kimugdan. Ibadat si mga silabukon Muslim. Paghaylaya si mga silabukon Muslim. Yan yun ibadat. Aw mga pangahangad nila doon. Tumahon nila inuno inallahu subhanahu itihuman nila inallahu ta'ala taga anak. Na ampay pangahangad sing kita nin Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. In Allah Ta'ala nag-inkar hakabtangan nila. In Allah subhanahu wa ta'ala imiyan in siya lam yalid wa lam yulad. In siya wala nag-anak iban wayr umpyag anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. In siya wayrun sa masibu niya hang sulag uno-uno. Na mga ummat al-Islam, in subay na to niyo hinangon in kabayaan sin Allah Ta'ala hasupaya madawhat na to tanyo in ulong niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya piyaramari sin Allah Ta'ala ulong pakatan. Law sin Allah Ta'ala haayat niya
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wairuun namo kau piaraya Muhammad hadunya. Buat malingkan in ikaw nagdala ulong pakatan alam. In siya rahmat pakatan alam, rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukun mamarahi pianaungan kita ni Rasul, piarahan kita ni Rasul. Sa piarahan pa kita ni Quran. Hasupaya aun paddumansin kita niyo. Hasupaya aun unu, aun pangagaran na to. Nabang aun pangagaran sin kita niyo. Nayo na kita niyo magadhado kaindan. Nayo na kita niyo magadhado kaindan. Sabab ang kita niyo miya magadhado kaindan, amunani kajuljana kato. Amunani kapagpulak kanat kato. Mapulak kanat ng kamusliman. Bang magadna paduwaindan, pabukundan sin Allah Ta'ala. Majuljana na inunu, imanu siya, bang apabila inyagaran niya dan, bukundan sin Allah Ta'ala. Hambuk dain sa buntul-buntul dan, amuna indan sin Allah Ta'ala. Nalaw sin Allah Ta'ala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah wa man ittaba'ani. Al-ayah. Pamunga ya Muhammad kanila, in yaridanku ad'u ila Allah ala basirah, manawag-tawag ako hapag tauhid, hapag tunggal pa Allah Ta'ala ala basirah, salta yaunin panghati, yaunin ilmu. Di kau makajari manawag-tawag hapag aga mabang wayroon panghati mo. Muna-muna in subay taga ilmu, in subay kita niyo taga panghati, hapag aga man nato ala basira wa man ittaba'ani, iban hisiyusi unim miya makadkako. Amunanin sarayaw-rayaw dan, amuna indan dan simpang Hindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkomnya magadhaduaing dan, bukundan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na indan yakad niya yan dan bukum marayaw. Dan ikajuljana kaniya haadlaw kana-gana bang siya di magtaubat pa Allah Ta'ala hadunya ini. Hawak tupas uno bang siya di magtaubat pa Allah Ta'ala sa lugay niya buhi. Na sama-sama kita niyo katan mga yukaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labang aon din nga mga kabtangan sing kami wala imamu, na inyat to din nga mga kakulang simpang hati namo, labang aon imamu na inyat to din nga tawfiq, iban hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma amitna ala sunnah, Allahumma amitna ala sunnah, Allahumma amitna ala sunnah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma hdina wa qaumana hada ila siratikal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Innas salata tanha